Joshua A LIAN som le sagi tua chiangin Joseph tachil a hi manin Manase minam tunga tan kipia hi Manase minam sung panin tachil Gilead pa makhil tunga Gilead gamle Bashan gam kipia hi banghang hiam chi le ama gal hang mi a hi tua chiangin Manase minam am lai te Abiezar Halek Israel Shechem Hefer le Shimidate tunga abe be in piang na kine hi te pen Joseph tapa Manase ta pasal suan le khak te abe be a hi hangin Manase tapa Marki atapa Hefer atapa Zelophahatin tapa nei loin tanu bek ne ya atanu te minin Mala Noa Hokla Melka le Tirza a hi amau te siampi Eleazar le nun tapa Joshua le makai te maya payua kasangam te uto gam hong piang na dingin to pa in Moses thu pia hi achi uhi tua hi chiangin to pa thu piang na bangin amau pa te sangam te to amma in gam ape khom hi tua hi chiangin Jordan gal khata Gilead le Bashan te simlo Manase tunga tan som kia hi banghang hiam chi le Manase tanu te in atapa te to gam nga khomu hi a omlai Manase mi te tunga Gilead leitang ki pia hi Manase te gamin Asir panin Shechem ni suana lama a mikmetha dong ba na tua chiangin en tapot mi te leitolama agam gi pa hi tapwa leitang pen Manase a hi angin Manase gam gi a tapwa khopi pen Ephraim tapate a hi tua chiangin kana luya agam gi pai sukhi Manase khopi te lak panin lui leitolama hilaya khopi te pen Ephraim a hi tua chiangin lui leilu lampanga Manase gam gi pai suakin tuipia to phi tua gam leitolam teng Ephraim a hi in a leilu lam teng Manase a hi a tuipi pen agam gi hi a leilu lama Asher banin niswa na lama Eskar aban hi Eskar le Asher gam sunga zong Manase in gam nga a tua te pen Betsian le akhoneu te Ibleam le akhoneu te Drola teng te le akhoneu te Endrola teng te le akhoneu te Takna a teng te le akhoneu te le Migiddo a teng te le akhoneu te hiya athumna pen Nafaf a hi zongin Manase tapa te in hi khopi te lua zolo a hi manin tuagama kanan mi te teng te uhi a hi hangin Israel mi te tampi pha in a hadu chiangin amau te in kanan mi te na semin ko ua hol khemang khin lo hi tua chiangin Joseph minamin Joshua kyanga thu genin to pa in ko te thu hong pe khina ko te mi tampi hina pi in bang hangin nga khat le tan khat bek gamin hong piana hi hiam achi uhi tua chiangin Joshua in amau te kyanga no te mi tampi pha a Ephraim wal tungam pen no te adingin neulwa a hi chiangin Perez le Rifim gam tulaka payun la no ma wa dingin gam sat tomun achi hi ko te adingin mual tungam kiching zolo hi a hi zongin Zangama teng kanan mi te khempeu Besien le akhoneu te Zerel kwam sunga mi te pen sikleng nei te hi zelu hi achi uhi tua chiangin Joshua in Joseph suan Ephraim le Manase mi te tunga no te mi tampi phain wang lian na hi manun tan khat kia na nei ke dingu hi mual tungam pen no te a hi dinga tulak a hi hangin no te in ha siangin agam gi mong dong na lua dingu hi banghang hiam chi le amau te in sikleng nei in amau te atha ha thangin kanan mi te na hol khe zo dingu hi achi hi